di sejeroningnya di Dewara luas tunggali samun ni aduh ane sandang kelingang kesan kelinci di sejeroningnya di Dewara luas tunggali samun ni aduh ane sandang kelingang kesan kelinci ada pati ni demo rau kering keseraman ni doana kelingsir sing pesannya ni demo tadi lakar sulit yang lihat dari kerusit sing tadi tu ni nyape ketata peseraman penyentuh anak liu tu ada tetanuran bunga-bunga makejang di tetamanan itu ni pangsi mindewu awak kopi-kopi kata tetanuran itu ni kita dekat kenang isi dia paksa melanjutkan laris dari terlangsung sida paksa itu anak agung mabaos sering dan sido paksa sana mungkin nuning ayang di tiang dan sido paksa ngaturang sembah pangbasi ingin ratu dewa ingin daging nawakan di tiang ratu
Agung yang dingasak punika kewacanan palung kiratu titiang wantah ngiring sapunapi bawa kiratu titiang wantah ngiring ratu Napi jeluir ni punika yang sampun palung kiratu saneni takang titiang wantah seiring sekati seperti tak palung kiratu titiang wantah Duaning titiang puniki pinake parekan palungu kiratu titiang tan purun tempal laris napi seperti tak kiratu titiang wantah jek ngemargin ratu Papat mata mungkin lanturang titiang nyeritayang ris ampun raris dan sido paksa ngaturang sembah bakti turmaning sampun puput bebawasan ring itu anak Agung sana mungkin raris dan sido paksa memargi nginutin sekali seperti tak itu kocap lampau yang alik nyeritayang risi jeroning pemargin itu ketita dane sido paksa sampun sane mangkin raris dane memargi napa kasih sayang dosnya nih ring sesuai pemargin dan sido paksa nguning ayang titiang mungkin sampun sakit dan rauh itu ring si jeroning alasan mau tamu Duaning akeh pisan menawi pemargin dane saget sane mangkin dane mangikin
kuwentenan Tegal sane jimbak pisan ieu ring sajeroning keluarga dan Agung ri sajeroning Tegal sanelingah punika wonten raris pungangone wonten sane cenik wonten nalar sane kelih wonten ing Tegal lingah tukang jimar pisan kewentenan Tegale punika wonten raris alit-alit dika melalui kuning Tegale kata hasane alit punika wonten raris sane marupaya pada lingsir rika padaya ngordo-ngordo mesado mesesauran sareng nyaman-nyaman yen alit-alit mangken bau sang titian wonten raris sane seneng nunu balang menawi yetrika ring Tegal pada girang sareng nyaman-nyamanipun tiya Asrian Tegale linggah punika dayuh menawi angin musir-sir wonten raris sane seneng-senengipun nyuling waktu suling rika samelangipun rika ing kedalam asri kewentenan Tegale rika linggah dayuh menawi ngusir-sir angine sami pada aku malis kenik-kelik pada ngodo rika ring beten kayune megeguyurna